Futu poro, tokorima ngā Māori kua whakingoatia ki te aroa kapa o pango mo te tukinga nui kia ahi treiria hei te rā tapu. He tohu tēnei o te kaha ora tau ki te piki taumata i roto i ngā tākaro i ngā wiki tata nei. Nā, kei te papa o te ana wai a Irena Smith me ngā kōrero o te wā. Irena. Kua whakararangi hia e Graham Henry ana tino hoia mo te pakanga o ngā pakanga ka tū ki konei a te rātapu. I roto i ana whiriwhiri kua whai whakaro ia ki era kua tūteringa ki te hāpaiake i te kapa me te mahi i ngā mahi a hakua ngā piki me ngā heke. Me te aha ko Piriwepu te kāpene o te waka. E tau ana te mauri ki ana kawenga mo te kapa. To step up and take a key leading role, I've done pretty well and hopefully I can continue. Ka pupuri tonu a Piriwepu ki te poraka nama iwa, mana no ngā whanatu ānuku e kōkiri, me te arahi tana ope ki te whakatinana i ngā mahere. Now that Daniel's not playing, there's more responsibility on 9 to navigate the ship and probably take over a wee bit more of the game, which he doesn't mind doing. Engari e hara i te mea mā te tangata kotahi e eke panukua i te kapa. He mea nui tērā kia Aaron Cruden ki te whakamana i tana kōwhiringa nui. The boys have really got behind me and just said to go out there and be Aaron Cruden, express myself and play my natural game, and yeah, that's something I'll be looking to do on Sunday. E torua no ngā kanohi Māori kei te rārangi paumuri, nā tōna kaha i tērā wiki kua puta no te ihu o Corey Jane. Still going, Corey Jane. Jane's away. Me parea Israel Dag i ngā pēhinga o tēnei tākaro matua ki te taha, hei whakatutuki i te tākaro nui rawa mōna. Aha kua te pai o ngā mahi riwhi a Sonny Bill Williams, kua hoki mai te tino o ngā paihau a Richard Kahui. Perhaps this is his best position. So, we didn't have any doubts that if he was right, he'd be picked. Piki heke, he wiki nui tēnei mō Piriwepu i te matenga o tōna kraua. The whānau is hugely important to Piri, and his grandfather passing on was a major. But he'll play for him, I think. Hei tā tōna hoa tākaro mā enei kōrero tautoko i aia i runga i te ipurangi, e hiki ngā taumahatanga. When people stop talking about him in the media or referring to him as like our saviour and stuff like that, then he'll start playing bad. So hopefully people keep talking about him and making little posters of him, they write things on there and stuff like that, because it only does good for his confidence. Kaore anō kia tau ko tēhea te haka hei ārahi māpiri, engari ko te kapa o pango pea tērā ka tino whakahihiko anō i te wairua, i mua i te whakangau, warapi. E hara i te mea ka māma tērā mahi me te mōhio ka puta pakari a ke aahi treiria. I tēnei wā tonu kei te whakangungu te kapa o pango ki te papatākaro o te waitākere, ka pērā nō rātou a pōpō. Engari me kaua hoke e wareware ki tērā o ngā whiringa whaiti ka tūki konei a pōpō i wainga i a wera me wewi. Kia ki te ko waikatū taki atu ki ngā o pango, warapi rānei, i roto i ngā whiringa toa. Scotty. Kia ora rawa ati koe Irena Smith tērā e te iwi i te papatākaro o te ana wai. Nā, hei wete i ngā take hākinekina o te wā o tira i tēnei tākaro nui whakaharahara ko tū mamau Harawira tēnā koe e tū. Kia ora e mara. He māharahara o e pāna kia Aaron Cruden? Kao. Hei kore ai? Tā te mea ko te āwangawanga nui ko Colin Slade. Ko whakakorea tērā hea rawa atu me ki ko whakatahangia ka noho mai ko Aaron Cruden. Tērā ngā kōrero a etahi ko Aaron Cruden te mea tika no muri rāno. Aha koa āhua tapepe wana tākaro mo te kapa o pango i te tau, i tērā tau. Engari ki au nei mai te tīmatanga mai o te tau nei ko te mea tika rawa atu ki te tautoko i a Dane Carter ko Aaron Cruden tērā. Te ahuene e hoa ka raru tonu a Richie McCaw i tana rekereke. Te ahuene ko tahi noi ho tana waiwai mo tēnei o ngā tākaro. Ai rānei kua hapa ngā kaiako i te kapa o pango, i te korenga o rātau i ata kōwhiri ata tīpako rānei i a Matt Todd i mua i te tīmatanga o tēnei whakataitai hei tuarua ki a Richie McCaw. Nā te mea ko Victor Vito, te kai whakahirihiri i a Richie McCaw mo tēnei o ngā tākaro. Kai te rongo au i ki te rarurau a Richie, kua raru tātou. Pai ke atu te Richie McCaw me tana rekereka kotahi i tā etahi atu. Ki au nei,
ka noho tonu mai ko Richie McCaw tētahi ihu manea o tēnei kemu. Ki au nei, ahakoa ai e tika ana he wharanga tōna, engari koira te kaha o te tangata ahakoa kai te wharawhara tana reke me ki kāre he paku aha ki aia, ka tākaro tonu tō tātou kāpene. Ko ai ngā warapi hei whakatūpato atu mā te kapa o pango? Ka reo mo te whakaiti i taku whanaunga Quayle Cooper. Ahakoa ko te nuinga o ngā kōrero e haere pērā ana. Engari ki au nei ko David Pocock, ko ia me ki te tino o ngā warapi, ko ia katahi kārua ko Will Genia. Ko rāua tahi me ki te kore tātou e taupoki aua taua tokorua kātahi kahinga te kapa o pango. Nā e hoa, ho mai o whakatau mo ngā tākoro e rua, ai nei rangi whakatānei, tuatahi ko wera kia wiwi. He whiringa ua tērā. Ki au nei, i runga no i ngā tākaro kua hipa ko wera tonu kai te tihi o te maunga. Engari, ko te katoa o te ao i ki pēnei ana, ko inga rangi ka wikitoria i tērā kemu i te whiringa whānui. No reira, ka reo mo te whakahe i a wiwi whenua. Mo te whiringa whaiti tuarua, ka whakautu au i tērā pātai, mā te pātai. O kōrero, ko ai koe, ki o whakaro. Wera katoa, pēa te kapa o pango mea hitairia, wā poto noi hoi toi ana. Ko tāu e ki mai ki au, kaha tautoko ana koe i te kapa warapi, engari kāreo e haere pērāna, ko te kapa o Māori me ki. Toko maha ngā Māori kei roto i te kapa. Kia ora rawa atu koe. Kia ora. Mo e nā pahu. Wera ki te kapa o pango, koera te whiringa.